Mija je u toplicama, tako da mi imamo samo jedno dijete na brigi, to je onak pola brige manje. Mala djeca, mala briga, velika djeca, velika briga, to vam je tak. Pa ćemo mi danas malo obići neke dućane. Ima doma stvari koje moramo popraviti, tipa odlijepile su se lajsne, one između parketa u sobama i hodniku, pa onda one uz zidove i tako dalje. Koje? Vrećice za usisi. Znači, fale nam vrećice za usisi. Usisi je usisavač. Tu je ko afričko? Vodaj, vač. Tu je neko afričko ime, ono. Malo su predaleko, ovo. Da malo prilagodim. Da malo više okrenem prema sebi. Moramo skinuti silikon u kadi, jer se ono uz rub spljesnivilo sve, pa ćemo to sve ovoga postrugati i staviti novi. Znači silikon, bok Max, odi k nama. Za kadu i silikon, daj ne kopaj nos na televiziji. Silikon za lajsne. S tim silikonom ćemo zalijepiti ove tu lajsne. Čep za lavabo. Ja bih htjela vidjeti ova štanga koliko košta. Možda sam za kiselinom. Štanga za tuš. Štanga za tuš koju smo spalili sa kiselinom, pa sad izgleda ružno. Malo sam imala proljetno čišćenje. Ej, htio bi kad smo već na tom dijelu grada da odemo tamo u Decathlon da si kupim drugu trenirku. Ova mi je sva probušena. A toliko ima stvari koje bi trebali, a toliko malo para. Ok, ništa. Trenirka, pišem trenirka. Pa kud nas put odvede? Za nje napiši, trenirka. Trenirka. Evo ga. Idemo se spremati. Da vidimo kako ovo tu ide. Dobro, prebacuje. Nevjerojatno, znači vlog snimam nekih 5 mjeseci, znači toliko otprilike YouTube kanal aktivan. Zapunio sam 1 terabajt podataka sa ovim klipovima koje snimam. Otprilike na svaki klip koji snimim ode jedno 15 gigabajta prostora, znači nekakvih 60 komada i ode terabajt, tako da moram podhitno nabaviti ovoga novi backup disk. I još jedna stvarčica, web kamera je u dolasku, tako da ćemo uskoro imati prvi live na kanalu. Vjerojatno će ići prije toga nekakva obavijest da znate kad u koje vrijeme, ono, Face, Instagram i to neki kratki video možda na YouTube. Jako su lijepi oblaci, sad mogu bi nekako malo timelapse čak. Neko vozi drona. Wow, ovo je mrcina, mislim da je to onaj sa 8 rotora. Čovječ. Već je dosta daleko odmaknuo. Tam se vidi zvijezda. Kako dobro, kad ćemo se mi to kupiti? A budemo, moramo još malo zašparati. Super je. Kaj veliš, danas je Oliver u areni, a? Danas nismo išli u Bauhaus kako smo planirali, neko zlo je zakucalo Danijelu i mene za WC danas, tako da ćemo to prebaciti za sutra, lijepo ćemo svi skupa otići tamo i primiti se doma posla. Prekrasna je večer, vedro je, mjesečina, Oliver u areni, pa ono, ne može biti bolje, jel da? Danas imamo radne akcije. Tu nam je Mija. Ej. Ja sam se vratila. Je, kak je bilo u toplicama? Super. Je. Okej. Znači subota je dan za sport, a nedjelja je dan za šljaku po kući.
Odlično, evo riješili smo prevoz. Daj potrubi. Silikon za kadu, silikon za lajsne, čep za lavabo, štanga za tuš, a shit, nisam izmjerio za štangu koliko je razmak između rupa, to ćemo preskočiti. LED lampa iza kompa, trenirka, neonka za kuhinju i žarulje. 13 vata. LED lampa za iza kompa. To je već pitanje. To ćemo vjerojatno naći tamo negdje. Evo ga, ovo ćemo staviti na zid iza kompjutera. Čak i mijenja boju. Ovo smo trebali uzeti. Isuse, koliko je ovo. Ovo bi bilo dobro svjetlo za video, a? Uzet ćemo ove žaruljice za napu i za ove sobne lampice male. Ajmo tamo na sanitarije. Treba nam čep i trebamo one silikone sanitarni za polijepiti one lajsne po stanu. Evo nas kod silikona, sad ćemo vidjeti, treba nekakav čvrsti građevinski silikon. To. Ovako nešto. FT101. Pak može držati ovo. Može držati kamen. Onda će valjda držati i ovo. Gle, voda je unutra. To ću uzeti. Znači to je taj FT101. Prodano, buras. Ostala nam je još samo jedna stvar na popisu. Čep za lavabo 35 mm ili onaj čep sa mehanizmom kojeg imamo u džepu, pa ćemo ići tam pitat. Dobar dan! Teta, možete nam pomoći? Samo imate ovo. Aha, sa motivima, jel? Pa dobro, motivi su lijepi. Sad ne znam da li je to... Pa mislim po standardima za umivonik da to ide. Vjerojatno... Da. Malo je ovo je kraći. Ali neće vam to smetati ništa. Svaka čast na preporuci, ali ja ovo ne mrem kupiti zato jer mi to ne bude pasalo na lavabo. I gore, promjer nije isti, ovo je puno širi od ovoga. Bar jedno 5 mm. Super, hvala lijepo, čao! Trebaš pomoć, stari? Aha, ti ideš, imaš neki manevar. Prvo uđeš unutra, onda se popneš nazad. Dobro, cool. Ajmo se zažnirat. Evo, bavili smo Bauhaus. Idemo sad još trknuti na brzinu do Decathlona po nekakvu trenirku. Imamo doma taj neki šugavi kauč prastari koji mi je iskočio jedan feder i taj feder nam čini toliko štetu na obleku. Sve trenirke koje imam doma i sve u čemu sam po doma mi je probušeno, ono ima rupu na guzici. I sad si moram kupiti drugu trenirku jer hodam ono ko Halek obučen. Ali Max je skužio da je tu. Jednog dana ako ćeš si kupovat Audija i onda si tu možeš doći, vidiš ih gore kak su sparkirani. A ja se nadam da taj salon neće propast do tada kad ćeš ti kupovat Audija. Ljudi ovak, ajde ti odi sa Maxom tamo na lopte, a ja idem samo 2 minute si izabrat neku trenirku, može? Evo ovak neka trenirkica. Našao sam si nekakve čehice, sad ćemo to isprobat. Skinny model, pošto sam dosta mršav. Jednako mi se ne sviđa kad ima ovo slova, tu ovak nešto bez veze. Ja bi radio da nemaju slova. Kaj to je? Čovječ, sad znam kak je Robin Hood u tajcama. Evo nas kod kuće, idemo prvo složiti ovu lampu. Znači to sam zamislio tako da iza laptopa gdje radimo ovaj gaming na zid lijepo zakvačim i da imamo svjetlo da budemo bolje osvjetljeni i da će samim tim će biti bolja kvaliteta slike. Tako to izgleda, ima poklopac nekakav. Jedan daljinski, eto. Kablić. Waaaa! A? Cool, sad ćemo vidjeti kako to izgleda s ove strane. O, da, kako blješti, Isuse. Super, odi vidi. Kužiš formu?
Može se bateriju na opačke staviti. A, može se i smanjiti. Može biti različite bojama. To. Disko. Tak, jednu stvar sam riješio. Sad idemo dalje. Hoćeš s menom lijepiti lajsne? Da. Imamo ovaj pištač. To je stari ovaj silikon koji se već posušio, njega ćemo zamijeniti s ovim novim tu silikonom. Ćemo staviti. Tako. Stisnemo. Tako. Sad idemo ovo. To. Kaj ćemo sad? Ovo. Samo ćemo morati ove tu vidiš točkice od onog starog nekakvog montažnog kita, to će morati sve ostrugati dolje, a za to ćemo koristiti špahtlu. Idemo naći špahtlu. To još tu ti je ostalo još. Evo, bravo stari, super si ti to napravio. Svaka čast. Daj 5. Ide to bez problema, kad čovjek ima ovakve pomagače, ma nema da se nešto ne napravi. Čujete li to? To sad silikonira tam. To je to. Eto. Eto. Da, sad to trebamo pustiti da se usuši. Tak, sad ću se primiti posla u ovom tu stravičnom ćošku u kupaonici. Evo vidite, tu sve je crno. Bla bla. Užasno. Fuj, 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 fuj. Fuj. Ako neke ne podnosimo, onda je to pljesan. Katastrofa. Ajmo, ništa. Nožići ruke i malo po malo to postruga dolje i ispuniti s novim silikončikom. Evo, gotov je ovaj prljavi dio posla. Novi silikon je stavljen oko kade. Pljesni više nema, sad smo mirni za 1 godinu dana. Svako malo se to treba ponoviti. Jer gdje ima vlage ima i pljesni. Ne idemo sad u toplici, sine, nema šanse. Evo, znaš gdje idemo? Idemo tu još jednom pogledati ovo novo svjetlo. Joj, kak je dobro, ne? Buraz! Sad je plavo, zeleno. Odlično. Eto, sad ćemo imati bolje snimke onda kad snimamo neki gameplay. Ili kad snimamo neki live. Bićemo lijepo osvjetljeni, nećemo biti u mraku. To će biti superica, Još kad stigne nova web kamera. Da. Planiramo ti sutra po novu web kameru. A to znači da onda možemo napraviti live. Ići će obavijest, neka kratka najava čisto da znate u koliko sati ćemo to emitirati, pa onda eto, budete se valjda pridružili, bit će nam drago, jel' tako? Da, ok, ajde onda vidimo se, pa.